Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Pronto vendrá el Señor. Amén. ¿Y cuándo esperando el Señor? La que no sabemos palabra, me imagina en Génesis capítulo 13. Todo este no está repartido en clase. Alabanza al Señor. E se para Deus, tudo costa mostra que Cristo Jesus está vindo pronto. Genèse chapitre 13. Já domingo, dia do Senhor, amém? Dimanche, c'est jour Seigneur. Glória a Jesus. Nós temos 6 dias que nos dedicar para nosso mês. Nous avons 6 jours pour nous dédier pour nous. Então, dia nós escolhemos para sossegar o templo de Deus. Et puis un jour nous choisir pour nous reposer tant bon Dieu. E para honrar Deus no dia e amém. Pour nous honorer bon Dieu dans jour ça. Génesis 13, Génesis capítulo 13, versículo 1. Genèse chapitre 13, verset 1er. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Nous parlons pour nos papa avec petit là avec Saint-Esprit. Abraham quitte pays l'Égypte, li monté dans nord, li tourné dans région Negev là, ensemble avec madame li avec tout ça li gagné Lot. Versículo 14. Verset 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Les Lot finale, Seigneur dit Abraham comme ça. Campez côté où ya, voyagez tout partout, dans toute direction, nord, sud, l'est, l'ouest. Axel por orar a Deus, pedir Deus guiança e mente. La gano sera nosso, la gano sa oração meita. A nous fermer genou, lever nous en l'air pour que bon Dieu matin. Dios está bota grande, bota precioso, bota maravilloso, Senhor. Padre celestial, Rei de reina, Senhor de Senhor, não. Tá bom com a criação inteira, oh Deus. A meita, Padre Santo, nós sabemos de casa aqui, Padre celestial, reconhecer, oh Deus mío, que nós temos mistério de botata santo, jamais mirei. Oh Deus, símbolo Jeová, nós não podemos assinar nada, tata. Símbolo poder, símbolo candeira, símbolo Espírito Santo, Padre, nós estamos mortos, Padre celestial. Oh Deus, a meita, Padre amado, nós está enfocado no nosso bom nome, Padre. Nós está exaltado, Jeová. Nós está donando toda honra e glória, meu Rei. Oh Deus de la glória. Oh meita tata, nós queremos receber, Padre Santo. Nós está vindo para receber a palavra, oh meita, Jeová. Palavra de vida, Deus meu. E palavra de não vida, Padre Santo. Senhor, mira vos servir no momento aqui, tata. Oh Deus, o que sulep não, Padre. Bendicionar a igreja, Padre. Permite a palavra estar ali com liberdade, Deus meu. Jeová, prepara o altar. Prepara el corazón, Dios mío, Padre la gloria. Quita tu tibia, omeita, Padre. Quita tu odio, omeita, Padre Santo. Oh, Espíritu Santo, toca, prepara, visita, omeita, Padre. Quebra a cadeira, omeita, Jehová. Dios Todopoderoso, vos sabe, Jehová. Bom pueblo, Padre. Vos conocer, Jehová, a situación. Vos sabe, Dios mío, lo que vos pueblo está pasando, tata. Pero mi rey, siempre vos te soluciona, Padre Santo. Vos te aquí, omeita, Jehová. Consola, Padre, exalta, Padre Santo, baixa murray na voz, Dios mío, quebra cadena para la gloria, bautiza, obeita, Jehová, oh Dios, la palavra corre con libertad, obeita, Jehová, de nome de Jesus, Senhor, me te agradecido, me te danke, Jehová, amém e amém. Miro, madame, Vamos sim, amém? nós vamos ficar ensemble. Nós estamos seguindo com o estudo de dispensação. Nós continuamos avec cette dispensation. Então, começar com fazendo alguma pergunta, amém? Nós commencer a poser quelques questions. Irmão Miguel tem em sua mão, nós vamos Joel também. Frère Miguel tem micro, frère Joel tout. Nós estamos com o estudo das dispensações. Nous avons étudié dispensation. E por meio deste estudo vamos a passar por toda a Bíblia, amém?
Et par moyen d'études, ça nous va le passer dans toute la Bible. Va a tomar su tiempo, Il va le prendre temps, pero es bueno que aprendemos. mais il est bon pour nous apprendre. Una pregunta para nuestro hermano Elías. Il y a une question pour Frère Eli. Alabanza a Jesús. Hermano Rigel, el micrófono, please. Frère Joël, bah, le micro. Hein? Hermano Joel, sondimo. Frère Joël, préparez pour là. Que coisa da dispensação? Qui ça qui c'est dispensation? Dispensação está período de tempo que Deus está pondo o ser humano na prova e sempre está falha Deus, então Deus está terminando com o juízo. Amém. Dispensation, c'est une période que bon Dieu toujours mettait l'homme dans épreuve ou bien dans preuve, mais parce que l'homme toujours faillit contre bon Dieu, à la fin, et dispensation, ça a bon Dieu toujours fini avec jugement. Nuestra hermana Mercedes, ¿cuántas dispensaciones hay? No, ¿cuántas dispensaciones hay? Combien de dispensations qui gagnent? 7. Amén, gloria a Jesús. 7 dispensations. Nuestro hermano Modesto, ¿cómo se llama la primera dispensación? Frère Modesco, comment est les premières Primera dispensations? dispensación. Hermano Marvin, primera dispensación, ¿cómo se llama? Hermano Rafael, primera dispensación, ¿cómo se llama? Dale el micrófono. Primera dispensación. Gloria a Jesús. Hermano Ángel, la primera dispensación, ¿cómo se llama? Conciencia. Conciencia. Hermana Paulina, ¿cómo se llama la primera dispensación? Inocencia. Una vez más. Inocencia. Inocencia. Innocence. Hermana Zoraida, la segunda dispensación, ¿cómo se llama? No speak. Conciencia. No speak about Deuxième, elle est conscient. Gloria a Conscience. Dios. Hermana Wendy, ¿cómo se llama la tres dispensación? Comment troisième dispensation elle est? Gobierno humano. Gobierno humano. Gouvernement humain. Hermana Surgey, ¿cómo se llama la cuarta dispensación? Quatrième dispensation. Ley. Ley. Hermana Charlie, ¿cómo se llama la cuarta dispensación? Hermana Moza, ¿cómo se llama la cuarta dispensación? Promesa. Promesa. Quatrième, non, elle est promesse. Hermana Surgey, ¿cómo se llama la quinta dispensación? Ley. Ley. Amén. Loi. Gloria a Jesús. Amén. Dios es bueno. Hermana Sara, ¿cómo se llama? 16. Sexta, ¿cómo se dice? Sexta. Gracias. Gracia. La grâce. Hermana sixième, Moza, non? ¿cómo se llama la última dispensación? Milenio. Milenio. Millénium. Amén. Gloria a Jesús para siempre. No está en la cuarta dispensación, que es la promesa. Nous avons une quatrième dispensation qui c'est la promesse. Vamos por pequeño nomás, gloria a Jesús. Amén. Está allá atrás también, hermanos. Y lo repetimos toda la semana. Si no puedes leer, siéntate más adelante. Amén. Si vous n'êtes pas capable de lire, ou même qui est derrière, vous pouvez avancer plus devant. Y allá atrás también está. Si usted puede dar la vuelta atrás. Vous pouvez regarder derrière, vous pouvez soumettre derrière, dans une feuille. Entonces, después del culto termina, usted puede verlo, Après le service, vous pouvez regarder lui. sacar una foto. Et puis, si vous voulez, vous pouvez faire une photo. Los teléfonos de hoy en día tienen buenas cámaras. Le téléphone qui est jeune aujourd'hui, il y a une bonne caméra. Y usted lo estudia en la casa. Amén. Et puis, vous gagnez, vous étudiez la caille. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs Christ là. Y la Biblia dice La Bible dit que cuando la gente nos pide cuenta y razón, que les gens demandent de nous rendre compte, nosotros tenemos que contestarles con paciencia. nous Amén. devons répondre avec patience. Gloria a Jesús. La semana pasada hemos visto ampliamente Semaine passée, nous, en pleinement, la dispensación de la promesa. dispensation promesse. Amén. Aquí. Y hoy vamos a ver los textos correspondientes, Et jeudi, nous allons le verset qui correspond. de los cuales vamos a aprender muchas cosas. De ça, nous allons apprendre en pile bagaille. Es difícil entender el Nuevo Testamento C'est difficile pour nous comprendre le Nouveau Testament si uno no conoce el Antiguo Testamento. si on ne pas connaît l'Ancien Testament. Creo que 80% del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. Je crois que 80% Ancien Testament, il y a un Nouveau Testament. Amén, hermanos. Vamos a leer en Génesis 13, Nous allons aller dans Genèse, chapitre 13, versículo 1, verset 1er. en la promesa. Dans la promesse. Siempre Dios ha tratado con toda la humanidad, Bon Dieu toujours traité avec toute l'humanité. pero la semana pasada hemos visto Mais semaine passée, nous avons vu que Dios
cambia su manera, su táctica, Mais bon Dieu change, comment bon Dieu change tactique li. y Dios comienza ahora, Dios llama ahora una persona, Kounya bon Dieu rele kounya yon moun, y por medio de esa persona, et bien par moyen moun ça, Dios trata de alcanzar al mundo. bon Dieu traité pour joindre tout le monde. Dios tiene paciencia, amén. Bon Dieu gagne patience. Dios no tiene prisa. Bon Dieu pas pressé. A veces el ser humano tiene prisa. Il n'est pas forcément moun qui pressé. Y tal vez Dios tiene trato con ellos. Peut-être bon Dieu gagne un traitement, un traité pour eux. Piensa que ya tienen que ser pastor Yo pense que yo capable de venir pasteur sin esa preparación. sans préparation ça. Pero Dios llamó una persona Mais bon Dieu rele yon seul moun y tomó su tiempo et puis il prend temps para tratar con esa persona, pour traiter avec moun para ça, enseñar a esa pour persona enseigner moun ça y por medio de esa persona et puis par moyen moun ça, alcanzar al il est mundo. capable de joindre le monde entier. Alabanza a Jesús. Génesis 13, versículo 1, nuestra hermana Paulina lo puede leer. Genèse chapitre 13 verset 1er. Génesis 13, versículo 1. Alabanza a Jesús para siempre. Léalo en el micrófono. Gloria a Jesús. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Amen. Abraham quitte pays l'Égypte, li monté dans le nord. Li tourné dans la région Negev là, ensemble avec madame li, avec li tout, li gagné Lot. Hermanos, Abraham vivió muchos años Et Abraham te vu en pile année. y desde que Dios llamó a Abraham Depuis le moment que bon Dieu relé Abraham, y todo el trato con Abraham hasta su muerte et tout traité d'Abraham jusqu'à venir à la mort, son más que 30 años. ça fait plus que 30 ans. Alabanza a Jesús. Sonido tapita arriba del altar aquí. Amén. Y para poner en papel, para escribir Pour nous mettre sur papier, pour nous écrire, todo lo que Dios trató con Abraham, tout ça bon Dieu traité avec Abraham, se necesita 3 Biblias más. besoin de 3 Bibles encore. Por eso Dios escoge C'est ça bon Dieu para choisi informarnos las cosas que para él eran más importantes. pour informer nous pour les mêmes bagages qui étaient plus importants. Amén, hermanos. Y en el versículo 13 Dans verset 13 là, hay información ahí que para nosotros es importante. il y a une information là pour nous-mêmes qui est important. Dice ahí que allí había Abraham, Il a gagné Abraham su mujer et madame ni, y con él Lot. et ensemble avec lui, Lot était là tout. Había más gente, Il amén. gagné plus moun encore. Había los criados de Abraham también. Il gagné domestique Abraham yo tout. Pero ¿por qué usted cree que Dios dice y con él Lot? Mais pour qui ça bon ou quoi que bon Dieu dit ensemble avec lui, Lot était là. ¿Qué era el llamado de Abraham? Qui ça qui était appel Abraham là? ¿Qué era el llamado de Abraham? Nuestra hermana Zoraida, haz tu mano y te dan la oportunidad. Pelaga, su familia. La su familia. ¿Qué era el llamado completo de Abraham? Qui ça qui était appel Abraham là complètement? Hermana Wendy. Capítulo 12, versículo 1, avisa Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Amén. Dios le mostró muy exacto, Bon Dieu montre lui exactement, ve de tu tierra, il dit quitter pays ou, tu parentela, quitter parents yo, y para ser más exacto, y de la casa de tu et padre. puis il dit plus exact quitter sortir dans caille papa ou. Amén. Pero ¿qué vemos aquí? Mais qui ça nous est là? Que Lot estaba con él. Lot est ensemble avec elle. Alabanza al Señor. Entonces, ¿él obedeció a Dios 100%? Eh bien là, il était obéi bon Dieu 100%? No. Non. Si vemos y Abraham era riquísimo. Et si nous voyons comment il était riche en pile, Y en el versículo 5, dans verset 5, là, allí ya Lot creció. là Lot grandit. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Et Lot qui t'a marché ensemble avec Abraham, il était gagné une tente, il était gagné un bœuf. Amén. Lot creció, Lot grandit. ya era un hombre. Et puis on est venu un Yo me garçon. imagino que Abraham le dio de lo que Abraham tenía. Moi, imaginez qu'Abraham a bali ça qu'il était gagné. O tal vez él llevó la herencia de su padre que murió. Ou bien peut-être il était allé avec héritier papal qui était mort. Pero Lot creció Mais Lot est grandi. y
eran tan bendecidos Abraham y Lot Et ils étaient tellement bénis, Abraham et Lot, porque Dios bendijo a Abraham. parce que bon Dieu était béni Abraham. Y en el versículo 2 dice la palabra Parole là dit dans verset 2, que Abraham era riquísimo. Abraham était riche en pile. Amén. Pero en el versículo 6 Mais dans verset 6, era tan abundante sus bendiciones bénédiction était tellement en pile, que la tierra no era suficiente para ellos. c'est à participer pour eux. Amén. Dice en el versículo 6, Il dit dans verset 6 là, sus posesiones eran muchas pays a devenu trop petit pour eux deux. y no podían morar en un mismo lugar. Ils pas capable de rester même côté. 7. 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. C'est comme ça te vinn gen yon kabouya entre gado mouton Abraham yo ak gado mouton Lot yo. Cuando Dios llamó a Abraham Lè que bon Dieu relè y Abraham, Dios le dijo, deja Lot atrás, bon Dieu dit Abraham quitte Lot derrière. él en ese momento Et bien lui-même dans moment ça, no podía il imaginarse pas de imaginer qué problemas podía tener con Lot. qui problème il était capable gagner avec Lot. ¿Qué un niño así puede hacer? Qui ça un petit monde comme ça t'es capable faire? Pero Dios sabe las cosas. Mais bon Dieu connaît bagay yo. Dios conoce nuestro futuro. Bon Dieu connaît futur nous. Y aquí vemos contienda entre Lot y Abraham. Et puis là nous capable voir nous voir qui compte qui discussion qui gagne entre eux deux. Amén. Y Abraham en el versículo 8 Dans verset 8 là Abraham, le dice a Lot il dit Lot comme ça, que no haya contienda entre nosotros, mon cher c'est famille nous y. entre mis pastores y los tuyos. Pas de raison pour nous gagner compte yon ak l'autre ni pour garder nous yo gagner compte yon ak l'autre Porque somos hermanos. parce que nous c'est frères. Amén, hermanos. Y en el versículo 9 Abraham le dice, aquí está la tierra, mire la tierra. Dans verset 9 là il dit mettez yo là. Escoge. Il dit il choisit. Si vas a la derecha, Si vous allez dans la main droite, yo voy a la izquierda. moi pour aller dans la main gauche. Amén, hermanos. Siempre en nuestras vidas Toujours dans la vie nous, habrá momentos que tenemos que escoger. il y a un moment qui nous besoin choisir. Alabanza al Señor. Siempre, siempre Dios nos lleva Bon Dieu toujours aller avec nous a una cruzada. Cruzada se dice, dans un croisement. amén, que tenemos que escoger. Nous devons choisir. Alabanza al Señor. Y allí, el versículo Et 10, puis là dans verset 10 là, dice que Lot alzó sus ojos. il dit l'autre voyager tout partout. Lot estaba esperando ese momento. L'autre tape tant moment ça. Amén. Siempre había deseo en su corazón. Il est toujours un désir dans quel Y ahora llegó el momento para escoger. on y a un moment arrivé pour le choisir. Ahora llegó el momento para poner en práctica todo lo que él había aprendido. On y a arrivé un moment pour mettre en pratique toute ça il était apprendre yo. Y él alzó sus ojos Il est végile, y vio la llanura del Jordán. il garde plein Jourdain bien gardé. Un lugar bueno, Il y a un bon côté, un lugar il y fértil. a un bon terre. Alabanza al Señor. Dice allí, era como el huerto de Jehová, Il dit là jardin tant que jardin Seigneur. como la tierra de Egipto. Tant que terre Égypte. Era un lugar agradable, C'était un pays qui te fait plaisir. un lugar para prosperar. Une place pour prospérer. En el versículo 11 dice Dans verset 11 là, il que dit entonces Lot escogió para sí toda la llanura. l'autre choisit plein jardin yo pour lui. Amén. Y se apartaron Et puis yo séparé, el uno del otro. yo séparé une avec l'autre. En el versículo 12 Verset dice, 12 dit Abraham acampó en la tierra de Canaán, Abraham était dans le pays Canaan. en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura L'autre même al monter Kaili dans mitan la ville yo. y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Et puis li monter Kaili bon la ville Sodome. Gloria a Jesús. Lot descendió a la llanura. L'autre descend dans plein yo. Dios le llamó para estar separado, Bon Dieu relais pour séparer, separado del mundo. séparer avec le monde. Dios siempre quiere su pueblo separado. Bon Dieu toujours le peuple a séparé. Hay una diferencia entre el mundano y el Il y a cristiano, une différence entre mondain et chrétien. pero él escogió para descender. Mais monsieur choisit lui-même pour le descendre. Y en el principio me imagino, Dans le commencement, moi imaginer, y yo me imagino que Abraham le había dicho, moi imaginer que Abraham te dit ça. pero Lot, tú sabes que la gente allí no sirven a Dios. Mais l'autre connaît que le monde ne savait pas servir bon Dieu. Yo imagino que Lot, eso es mi parte de la historia, amén. Moi imaginer, ça c'est partie histoire pas maintenant. Que tal vez Lot hubiera dicho a Abraham, Peut-être l'autre est capable de dire Abraham. pero son la gente en Sodoma. Mais c'est mon Sodome yo. Ye. Yo no me voy a llegar a On Sodoma. va pas arriver dans Sodome. Pero dice en el versículo Mais 13, dans verset 13 là, il dit, el versículo 12, dans verset 12, que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. l'autre même al monter Kaili dans mitan la ville Sodome.
Poco a poco él fue moviendo sus tiendas Peu à peu, il était à déplacer tant liens hasta llegar a Sodoma. jusqu'à ce qu'elle arrive dans la ville Sodome. Así también es nuestro descenso, C'est comme ça, et descend nous, nuestra caída. tomber nous. Poco a poco, hermanos. Peu à peu, Poco a poco. peu à peu. El diablo viene con sus cosas, Diable a venu avec sa affaire, viene con sus pruebas, il vient avec épreuve, viene con sus luchas. il vient avec lit, Una decepción aquí, il y a une déception là, una decepción allá, une déception là-bas, un desaliento et aquí. puis un Y découragement là. comenzamos poco a poco a menguar, Il y a un petit casse, nous commençons à descendre. entregando terreno al Nous diablo. remettons terrain dans le diable là. Poco a poco comenzamos a hacer cosas Pe- que antes no hacíamos. Peu à peu, nous commençons à faire des bagages que longtemps nous pas de compte faire. Amén, hermanos. El versículo 13 dice la palabra: Ces 13 paroles là dit, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. moun Sodome yo te mauvais moun en pile, yo t'a fait en pile péché contre Seigneur. Y Lot escogió esa Et parte. puis l'autre choisi parti ça, Eran malos, il pas de bon, il était pero mal había prosperidad. parce qu'il était gain prospérité. Eran en contra de Dios Ça te contre bon Dieu. en gran manera, Il y a en grande façon. pero había dinero. Mais te gain l'argent. Amén, hermanos. Y Lot escogió para sí ese lugar. L'autre choisi comme ça pour place ça. Y mira el versículo 14. Et puis regardez dans verset 14 là. Lee el versículo 14. Lis verset 14 là. Y dígame qué resalta en el versículo 14 para usted. Dis-moi pour même qui ça sorti, qui ça exalté dans verset 14 là. ¿Quién? ¿Qué ¿Quién es? resalta para usted en el versículo 14? Una semana buena y después una semana hermosa. Parte camina dice, después que Lot se apartó de él, Dios ha bendecido después que Dios ha mostrado promesa después que Lot ha apartado fue allí. Dios le mostró la promesa después que Lot se apartó de él. Hermana Bueno. Moza. Él no, hermana Zoraida. Gloria a Jesús. Lo que está resaltando la palabra alza ahora. Que meni ahora está de un otro estado donde ahora Dios te va a mostrar otra cosa. ¿No? Amén. C'est qu'on a bon Dieu pour le montrer l'autre bagaille parce qu'il dans état qu'on y a. Más hermanos quieren añadir algo. Gain l'autre monde qui voulait dire un bagaille. Gloria a Jesús. Amén. Son dos cosas. C'est deux bagailles. Dios le ha prometido, él tenía una promesa. Le monsieur te gagné une promesse En Génesis 12, dans Genèse 12. Dios le hizo una promesa ahí. Bon Dieu fait une promesse là. No que Dios tenía trato con él. Bon Dieu te gagné un traité avec elle. Él lo sabía. Il était comme ça. A base de esos tratos, él salió de su tierra. À partir des traités avec bon Dieu, il sorti dans telle là. ¿O no? Pero Dios no podía abrirse completamente a Abraham Mais bon Dieu pas capable d'ouvrir Abraham complètement hasta que él esté en el lugar donde Dios le quería que él esté. jusqu'à ce que pour le arriver côté que bon Dieu te voulait pour lier. Porque Dios le bendijo. Parce que bon Dieu bénit. Dios le guió por el camino. Bon Dieu guidait le chemin. Dios le metió en la tierra. Bon Dieu mettait dans la terre. Pero había cosas que Dios no podía revelar a Mais Abraham. qui bagaille que bon Dieu pas capable de révéler à Abraham. Porque no estaba en esa obediencia perfecta Parce ante qu'il Dios. pas non bon obéissance devant bon Dieu. ¿Y qué le faltaba? Et qui ça te manqué? El Lot estaba aún con él. Parce que l'autre jusqu'où il était ensemble avec elle. Y así también en nuestras vidas, C'est hermanos. comme ça que nous y est dans la vie nous frères. Recibimos bendiciones de Nous Dios. recevons bénédiction bon Dieu. Sentimos la presencia de Nous Dios. sentons présent bon Dieu. Sentimos trato del Nous Señor. sentons traité bon Dieu. Pero Dios nos ha pedido algo. Mais bon Dieu mandé nous un bagaille. Y sabemos que lo que tenemos que hacer, Nous connaissons qui ça nous doit faire. sabemos lo que nos estorba. Nous connaissons qui ça qui empêche nous. Amén, hermanos. Pero no queremos dar ese paso. Mais nous pas voulu faire pas ça. Y estamos ahí Nous là recibiendo de Dios. recevoir de Dieu, Amén, pero no completo. mais pas complète. Falta la otra parte Manquer l'autre partie. que Dios nos quiere dar, Que bon Dieu voulait bailler. pero que no nos puede dar en esa condición. Mais il pas capable nous dans condition ça. Pero cuando Lot se apartó de él, Mais là que l'autre finale, dice la palabra, parole là dit, después que Lot se apartó de él, l'autre finale, Dios le dice, bon Dieu dit comme ça, Abraham, Abraham, ahora, Kounia, ahora que Lot se apartó l'autre allait y quitter. tu padre no está más, Et parents yo pas là encore. estás en el lugar correcto, Kounia on a une place correcte. ahora
Kounia, después de más de 25 años, après plus que 25 ans, porque Dios le llamó parce que bon Dieu relève, y le dijo, il dit, deja tu tierra, quitte pays, deja tu casa, quitte parents, deja tu padre, quitte parents, deja tu sobrino, sorti, quitte- deja abuela, quitte parents yo, deja a todos. quitte toute bagaille, Usted y tu mujer sal de ou esa avec tierra. madame, quitte terre ça. Tengo algo para ti, algo Moi, j'ai un grande. bagaille pour vous-même. Pero deja a tu padre, Mais quitte parents, deja a toda tu familia. quitte famille yo. Sal de ahí. Sorti dans terre ça. Obedece. Obéis. Yo sé que es bueno para Moi usted. connais qui ça bon pour. No lo entiendes ahora, Pas comprendre pero Kounia. después lo vas a Mais comprender. après, on va comprendre. A su nombre la gloria. Y Dios le dijo, Bon Dieu dit, y la palabra le dice, parole a dit, después que Lot se apartó, après l'autre finale, no podía ver la gloria de Dios il pas de gloire bon Dieu. con Lot ahí. Ensemble avec l'autre là. Igual que Isaías. Même Jean avec Isaïe. En Isaías capítulo 6, Dans Isaïe chapitre 6, el rey era familia de Isaías. roi te famille avec Isaïe. En el versículo capítulo 6 de Dans Isaías, chapitre 6, Isaïe, desviamos un rato así rápidamente en Isaías 6. on a fait un petit dévieux comme ça, dans Isaïe chapitre 6. Alabanza al Señor. Isaías 6. Isaïe chapitre 6. Uzías era familia de Isaías. Moi, Osias, te famille Isaïe. Y mira lo que dice allí. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Il dit, l'année où Osias mouria, moi, ouais, Seigneur. Isaías era profeta, Isaïe était un prophète. pero su vida espiritual se menguó. Mais la vie spirituelle descend. Y parece por la amistad que tenía con el rey. C'est un coup que l'amitié te gagne avec Wassa. Amén. Y dice allí, Il dit là, cuando Uzías murió, là que Osias mourit, vi yo al Señor. il dit, ouais, Seigneur. En vida de Uzías, Dans la vie Osias, él no podía irse más profundo con Dios. il n'est pas capable d'aller plus fort avec bon Dieu. No vio la gloria de Dios, Il n'est pas de gloire à bon Dieu. porque Uzías estaba allí. Parce que Osias était là. Hay circunstancias, Il y a une circonstance. hay trabajo, Il y a un travail. hay amistades, Il y a une amitié. hay familiares Il y a une famille. que nos estorban ver la gloria de Dios, Qui empêche, ouais, gloire à bon Dieu. que nos estorban realizarnos en Dios. Qui empêche nous réaliser nous dans bon Dieu. Pero no queremos apartarnos de ellos. Mais nous pas voulons séparer nous avec eux Amén, hermanos. Por nuestros propios argumentos. à cause de propre argument nous. Y dice allí, vi yo al Señor Il dit, ouais, Seigneur. sentado sobre un trono alto y sublime, Les chita sur un gros fauteuil bien haut, y sus faldas llenaban el templo. qui était plein tout en plan. Y había serafines ahí. Il était gagné séraphin là. Y en el versículo 3 dice, Dans verset 3, il dit, y el uno y el otro daba voz diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. il t'a parlé une à l'autre, il t'a dit, Seigneur qui a tout pouvoir, il y a pas, oui, il y a pas. Y el lugar se estremeció. C'est un bon Dieu qui a pas. Et puis, El lugar se llenó de la gloria de Dios. pouvoir te couvrir toute la terre. Versículo 5. Verset 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Moi, je dis, non point sauvé pour moi. Dios le mostró sus faltas, Bon Dieu montre les rades, les fautes, sus errores, les montre les erreurs, su inmundicia. les montre les méchanceté. No podía tener un encuentro más profundo con Dios Pas capable de gagner une rencontre plus profonde avec bon Dieu. en ese estado. Dans l'état ça. Y tal vez en esta noche voy a predicar ese mensaje, regalo de Dios. Et peut-être dans un soir, capable de prêcher message ça, cadeau bon Dieu. Isaías tenía cosas en su vida Isaïe était un bagage dans la ville que le impedían a Dios hacer la obra en su vida. qui t'a empêché bon Dieu faire travail dans la ville. Mira ahora la misericordia de Dios. Regardez qu'on y a miséricorde bon Dieu. Dios en su misericordia La miséricorde bon Dieu, deja que su gloria c'est qui te desciende. gloire descend. Y cuando la gloria Là que desciende, gloire descend, revela los secretos de nuestro corazón. il révèle les secrets dans cœur. Ese fuego, Eh bien, tu fais ça. esa unción Onction ça, nos revela lui révéler lo que hay ça dentro. qui est dedans. Amén, hermanos. Y Dios le mostró Et puis bon Dieu montre lui. en la presencia de La Dios. présence bon Dieu. Él se sintió mal. Il sentit pas bon. Vio inmediatamente sus faltas Il voit immédiatement toute faute lui. en el desierto Dans le désert, donde Dios llevó a su pueblo cuando lo sacó de Egipto. quand que bon Dieu allait avec le peuple là pendant le retiré dans Égypte, Moisés hizo un tabernáculo. et Moïse a construit un tabernacle. Tal vez Marianne lo puede buscar. Amén. Es el foro del tabernáculo. El tabernáculo era una cerca, un curá, Le tabernacle c'était un cercle, un la cour. con una sola puerta. Il mettait une seule porte. Y tenía alrededor, Il était aux alentours, lui, esa cerca era de
2 metros de altura Il était 2 mètres de hauteur. y era blanco. Il était tout blanc. Blanco, blanco. Tout blanc. Nadie podía ver adentro. Personne ne peut pas ça qui en dedans. Amén. Solamente gente que tiene esa enfermedad que crecen y no paran de crecer. Et seulement les gens qui ont une maladie grandie, qui pas jamais campé Si grandi. existía en ese tiempo, tal vez podía ver adentro. Si Amén. tu existais dans le temps, ça veut dire ça qui en dedans. Y era blanco. Il était tout blanc. Desde lejos, cuando uno se acercaba, Depuis bien loin, là que mon approché. alabanza a Jesús. Amén. Hermano, Paul, paga ese aire que está en el medio. Cuando uno se acercaba, lo primero que uno veía Là que mon approché avant que elle, era esa blancura, esa santidad de Dios. eh bien, blanchi, ça couleur blanc, ça c'était sainteté bon Dieu. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dios nos confronta primeramente con su santidad. Bon Dieu fait face avec nous premièrement avec sainteté. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Y aquí vemos también Et puis là, nous voyons tout. que Dios le muestra lo que hay adentro, Bon Dieu montre qui ça qui en dedans. igual que Isaías. Même Jean avec Isaïe. Ay de mí que soy muerto, Il dit, non point sauvé pour moi parce que m'a mourir. porque siendo hombre de inmundo de labios, Parce que bouche moi c'est mauvais parole là c'est. hablaba lo que tenía que hablar, Moi parler ça qui pas de parler. habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Moi habiter dans mi-temps peuple yo qui pas de bon parole absolument dans bouche yo. Amén. Él sabía Il te connaît. que él hablaba cosas que no tenía que Il hablar. te connaît parler aussi des paroles, il pas doué parler. Han visto mis ojos al Rey. Et moi ouais Seigneur, j'ai Seigneur. Dios no se presenta a nosotros, Bon Dieu pas présenter nous alabanza al Señor, para condenarnos, pour condamner nous, para pour matarnos. tuer nous. Él se presenta a nosotros Il présenter à nous-mêmes para ayudarnos. pour aider nous. Amén. Los que están ahí pueden sentarse más adelante para si sienten el frío. Si no, voy a sentir calor aquí. Amén, hermanos. Entonces, aquí Dios le mostró sus pecados. Eh bien, bon Dieu montre le péché là. Pero mira el versículo 6. Mais regardez dans verset 6 là. Y voló hacia mí uno de los serafines, Yon nan bel vivant yo prend yon teniendo en su mano un carbón encendido, yo prend un charbon di fait tout limé tomado del altar con unas tenazas, avec yon pincette sous l'autel là. y tocando con él sobre mi boca, dijo: Et puis il t'a volé li man bouche moi il dit. He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Il dit mais colère sous bouche moi et puis il dit comme ça. Era profeta de Dios. Ça c'était prophète bon Dieu. Abraham era llamado por Dios. Abraham te gen appel par bon Dieu. Alabanza al Señor. Pero en este camino del Señor Dans chemin Seigneur ça, tenemos que avanzar cada día. chaque jour nous devons avancer. No podemos estar quietos. Nous pas Alabanza al capable de Señor. tranquille. Hay mucho más en Dios. Il y a un pile de bagaille Y encore dans bon podemos Dieu. avanzar. Nous capable avancer. Dios no quiere que su pueblo esté estancado. Bon Dieu parle pour peuple arrêter corrompu. Si usted está estancado, Si vous corrompu, es porque hay algo ahí c'est parce que il y a un bagaille là. que Dios te pide. Bon Dieu mande ou. Y Dios permitirá pruebas Et bon Dieu capable permettre y todas épreuve. esas cosas. Et de tout bagaille ça yo. Amén. En vez de ver que la gente le está haciendo un mal, Au lieu si voyons moun a fait mauvais bagaille, es Dios que quiere sacar algo de su vida. c'est bon Dieu qui veut retirer un Que bagaille là ou même. usted no lo ve aún. Alabanza al Señor. Y aquí vemos el tabernáculo de Dios. Là nous tabernacle bon Dieu, Hemos desviado completamente. Amén. nous dévier complètement. Y es blanco. Tout blanc. Amén. Uno cuando se acerca, Et là que yon moun approché, se confronta con esa blancura ou fait face avec blanchi ça, que representa la santidad de qui Dios. représente la sainteté bon Dieu. Antes de hacer algo para Dios, Avant que vous fassiez un bagaille pour bon Dieu, Dios quiere limpiarnos. bon Dieu veut nettoyer. Dios quiere que seamos santos. Livre pour nous saints. Amén, hermanos. Y hoy día, Et je ne dis, Dios quiere bon Dieu veut, la manera más perfecta de evangelizar de façon qui plus parfait, plus bon pour évangéliser, es que uno tenga la persona enfrente. c'est un moun ou gen un moun en face. Naturalmente, el radio es un buen instrumento. Naturellement, radio c'est un bon instrument. El internet usamos para proyectar nuestros mensajes. Internet nous utilisons pour nous projet message, Facebook, todo eso. et Facebook tout bagay ça yo. Y hoy en día hay millones de predicadores. Et je dis il y a des milliers et des milliers de prédicateurs. Porque nadie quiere salir más, Parce que personne ne va sortir encore. ir a casa, Aller caille en caille. se sientan en su casa mandando textos de mensaje. Je suis à la caille, vous voyez verset texte message. ¿O no, hermanos? Solamente, mayoría de esos textos de mensajes no llegan a los mundanos, pero a los cristianos. Et majorité message sont arrivés dans le monde des chrétiens. ¿Usted no recibe muchos textos, hermanos? Vous pas recevoir un pile texte, frère Samuel. Amén, hermanos. ¿O no? Los cristianos evangelizan a los cristianos todos los días. Et chrétiens, je ne dis pas évangéliser chrétiens, je ne dis pas.
Pero la manera más mejor de evangelizar Mais façon qui plus bon pour évangéliser, es salir y llevar la palabra. c'est sortir pour tes paroles là aller. Antes de Dios usarnos, Avant bon Dieu utiliser nous, amén, hermanos, Él quiere limpiarnos. livre les nettoyer Él nous, quiere prepararnos. livre les préparer nous, Él quiere livre purificarnos. les purifier nous, Él nos confronta con su livre santidad. face avec nous avec sainteté. Una sola puerta Yon seul porte qui de te gagne. muchos colores. En pile couleur. Y no se entra por esa puerta Yo pas entrer dans porte ça si uno no tenía un sacrificio. si on monde pas un sacrifice. Si no tenía un animal para sacrificar, Si on pas un bête pour para sacrifier, derramar su sangre, pour verser sang, no podía pasar por esa ou pas puerta. capable passer dans porte ça. Y cuando Dios muestra a Isaías Là que bon Dieu te montrer Esaïe, lo que había en su vida. ça qui te gagne dans la ville, Amén, hermanos. Y Isaías no dijo que estaba en adulterio, fornicación y esas cosas. Esaïe pas dit qu'il était dans fornication ou bien addict bagay ça. Lo yo. que él dijo, Ça qu'il dit, su boca, bouche li. amén, tenía labios inmundos. Il te gagne mauvais parole t'a sorti dans bouche li. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. ¿Y qué quiere decir labios inmundos? Qui ça veut dire mauvais parole sorti dans bouche? No que comía estiércol con su boca, hermanos. Amén. ¿O no? Porque su labio era inmundo. Pour qui ça il te gagne mauvais parole sorti dans bouche li? Hermano Alquilino. Tiene un micrófono detrás. ¿Por qué su labio era inmundo? Amén, gloria a Jesús. Para siempre cuando decimos cosas que no tenemos que decir. Les nous dit parole, on pas doit dire. Amén. No sé si Isaías On pas connaît si Esaïe, se sentaba con Usías si te chita ensemble avec Osias, a hablar cosas que no tenía que je hablar. te parle paroles qui pas de parler. Amén, hermanos. Pero su labio era inmundo. Mais bouche li te gagne mauvais parole en dedans. Su problema Problème ni, para Dios no glorificarse en su vida pour bon Dieu pas glorifier dans la vie li, estaba en su boca. il était dans bouche li. Muchas veces buscamos el motivo de no avanzar Plusieurs fois nous cherchons raison pour ne pas avancer en los demás. dans l'autre. Y eso es error. Ça sont erreur. Nadie te puede impedir a usted avanzar. Personne ne va capable empêcher ou avancer. Es una relación personal de usted y Dios. Ça sont relation personnelle entre vous-même avec bon Dieu. Usted no avanza Ou pas avancer porque hay cosas que Dios quiere quitar en su vida parce que gen bagay dans la vie où bon Dieu veut wete. y que usted no quiere ceder, Et puis ou pas veut fermer. no quiere entregar. Ou pas veut remettre li. Pero Dios le mostró Mais bon Dieu montre li, y cuando dijo, là qu'il dit, ay de mí, à la malheur pour moi. reconozco, Li reconnaître. hablo lo que no tengo que hablar. Li parler ça pas de parler. ¿Qué hizo Dios? Qui ça bon Dieu fait? Lo mató, Li tuye, le condenó. li condamné. No, Dios mandó un ángel a su trono Non, bon Dieu voté 11 anges dans trône il voyel. en el tercer cielo, Dans troisième ciel là, porque el pecado no se puede quitar con nada de este mundo. parce que péché pas capable sortir avec rien dans monde ça. El pecado puede quitar solamente cosas de ahí del tercer cielo. Péché capable sortir avec bagay seulement qui sorti dans troisième De ciel. allí vino Jesús, Et puis c'est là Jésus venu, sangre del tercer cielo. sang qui sorti dans troisième ciel là. Y ahí Dios mandó un Et puis ángel là, bon Dieu voyait aux y anges, cogió un carbón il encendido prenait un charbon tout les mains. de la gloria de Dios, Gloire bon Dieu. de la presencia de Presencia de bon Dios. Dieu. Y ese ángel fue allá por Et Isaías. puis les anges allaient Aleluya. aller pour Esaïe. Dios le mandó, bendito sea el Dios Señor. fue él. Y trajo ese carbón Il vient avec charbon. y limpió su Il inmundicia nettoyait bouche y li. se quitó su maldad. Li Alabanza ouete al méchanceté Señor. li. Después Dios hace un llamado Après bon Dieu fait un y appel. Dios dice, ¿quién irá? Bon Dieu dit, qui est ce monde qui va, Si qui voulait Dios aller? hubiera hecho ese llamado antes, Si bon Dieu te fait appel ça no avant, hubiera ido. il n'est pas capable d'aller. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Igual que a veces cuando hay trabajo en la iglesia, Et même gens qui des fois qui travaillent dans l'église là, hay que saber en qué hora presentar el plan de trabajo. nous devons connaître qui il est pour présenter plan de travail là. Si la vida de nuestro hermano no está aquí, Si la vie frère pas là, amén, contento con Dios, content avec bon Dieu, no presentes ningún plan, aleluya. pas présenter aucun plan. Gloria a Jesús. Amén. Nadie dirá, heme aquí. Personne pas dit, mais moi là. Alabanza al Señor. Pero si Dios toca, Mais si bon Dieu touche, Dios liberta si bon Dieu libère, ese corazón, qu'est-ce ça? ese mal contento que tal vez hay, Mais content ça qui gagne, esa decepción. déception, hein? Alabanza al Señor. Hermanos, Fuera el en serio. problema de la iglesia es Problème l'église là, c'est que usted permite a seres humanos meter en tu relación con Dios. là que vous permettre que l'homme rentre dans la relation avec bon Dieu. Amén, hermanos.
Normalmente hay hermanos que alaban a Dios, adoran a Dios. Normalement, frère, c'est yo adoré, yo loué mon Dieu. Ahora Axel le hace algo Et puis, quand il y a un frère, c'est le fond y bagaille. no adora a Dios más. Moi, pas adorer mon Dieu encore. ¿Qué te ha hecho Dios? Qui ça, bon Dieu, fait? Oh? ¿Por qué no lo alabas? Pour qui ça, on pas loué? Fue Dios que habló de usted. C'est bon Dieu te parler avec? Fue Dios que te hizo algo. C'est bon Dieu te faire le Dice, bagage. "Abaquemos ella, urrabasa y kibababamai". No podemos dejar Nous pas capable de quitter que cosas ajenas bagaille sous tes ça. que el ser humano Que l'homme mete en nuestra relación con Dios. rentre dans la relation A su avec nombre bon la Dieu. gloria. Hay que Nous madurarse. devons gagner maturité. A su nombre la gloria. Bendito sea Dios, hermanos. Amén. Dios es amor. Bon Dieu, c'est l'amour. En Génesis 13, Dans Genèse 13, versículo 14, verset 14. Dios habla a Abraham. Bon Dieu parlait avec Abraham. Ahora que Lot se apartó. Quand il y a l'autre allé quitter, Génesis 13, Genèse 13. 14. Dios le dice, Dans 14, bon Dieu dit, alza ahora tus ojos il dit, campez côté où il est, voyager tout partout. y mira Et puis regardez, desde el lugar donde estás hacia el norte, dans toute direction, nord, al sur, sud, al oriente, l'est, al occidente. l'ouest. Porque toda la tierra que ves, Parce que moi, pral ba ou tout est, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ou est pour ak petit ou yo pour tout temps. Y Dios le hace promesas Et puis bon Dieu fait le promesse yo, que Dios iba a multiplicar su que bon Dieu descendencia. pral multiplier descendants yo. Y Lot se separa de Et él. puis l'autre est séparé avec elle. Tal vez algunos de sus pastores de Abraham Peut-être dans quelques pasteurs de Abraham yo, estaban llorando. yo t'a crié, Ay, ¿por qué? ah, pour qui ça? ¿Por qué Abraham Pour qui ça Abraham se separó a Lot? il séparé avec l'autre? Ay, qué pena. Eh, qui la peine? No es justo. C'est ça pas juste. Pero en el cielo, cuando Lot se apartó, Mais dans ciel là, que l'autre est séparé, si los ángeles estaban sentados allí, les anges qui étaient chita comme ça là, cuando Lot se apartó, que l'autre allait, que Lot se va. dit l'autre allait. ¡La gloria! Gloire à Dieu! Amén, hermanos. Amen. Porque Lot, Parce que l'autre, aunque hermano, même s'il c'est frère, aunque muy amado, même s'il remet en pile, era un estorbo il était un empêchement para el avance de Abraham. pour avancement Abraham. Hay ciertas verdades Il y a une série de vérités yo, que duelen, qui fait mal, que hacen dolor, qui fait douleur. pero hay que decirlas Mais on doit dire ça para su pour bendición bénédiction, y para mi bendición, pour hermanos. bénédiction, mon frère mio. Amén, hermanos. Y muchos se fueron con Lot. Et puis en pile t'es allé avec l'autre, Alabanza al Señor. Y a veces así pasa en la iglesia también, hermano. et que des fois ça passe dans l'église, frère. A veces hay que sacar gente de la Il y iglesia. a parfois besoin de waiter mon dans Eso l'église. es un extremo. Ça sont extrêmes. Cuando alguien no quiere escuchar, Les qui ont parle tendez, voy a predicar de eso también. on peut prêcher de ça tout. Amén. Que uno llamándose cristiano, Yon mon relais chrétien, hermano, frère, eso no son para los visitantes. ça c'est pas Amén. pour visiteurs, Para los miembros en plena pour comunión. membres pleine communion. Amén. Los miembros en plena comunión Et membres pleine communion yo, tienen ciertos deberes. yo gen devoir yo. Alabanza al Señor. Y siendo cristiano, Et pendant ces chrétiens, miembro en plena comunión, membres pleine communion, y no anda bien, s'il pas marche bien, alabanza al Señor, dice la palabra, parole l'a dit, y lo vamos a ver el jueves. nous pourrons ça jeudi. Amén, vengan todos, no quieran sin venir. Et bien venir, pas arrêter sans pas venir. Si no vienes, ya sabemos, Si aleluya. vous pas venir là, nous déjà connaissons. Y dice la palabra, Parole l'a dit, amén, que hay que sacar a esa nous gente. besoin waiter mon ça. Amén, gloria a Jesús. ¿O no, hermanos? No el que falla y reconoce. C'est pas monde qui faillit qui reconnaît. Todos nosotros podemos fallar. Nous tous capables de commettre erreur. No que Dios dice que tenemos que fallar C'est parce que bon Dieu dit nous devons commettre erreur, por nuestra propia mais ignorancia, pour propre ignorant nous, cabezura, tête dit de nous, no querer escuchar, que nous pas voulons tendre, de no querer escoger amistades. nous voulons choisir amitié, yo, Podemos fallar. nous capables de commettre erreur. Y si reconocemos, Et puis si nous reconnaissons, siempre hay oportunidad toujours gain en opportunité esta iglesia. dans l'église ça. Pero si escondemos nuestro pecado Mais si nous cachons péché nous, yo, como miembros en plena tant que nous comunión, membres communion, usted va a contaminar toda la on iglesia. va contaminer toute l'église là. Y cuando un dedo tiene lepra, Les qui ont doit gain lep, si usted no lo trata, si vous pas traiter, si no usted no quita ese dedo, si vous pas ôter doit ça, se va toda la mano et bien toute main, y después todo il el va cuerpo. après la vie encore. Amén, hermanos. Pero a veces, Mais des fois, gracias a Dios que aquí aún no hemos tomado decisión así de fuerte. mais si bon Dieu jusqu'au ici, nous pas prendre décision dit comme ça. Cuando uno dice, ok, hermano Les qui nous dit OK frère o hermana, ou bien sem, usted no puede seguir aquí, on va hermano. pas continuer là, frère sem. Es miembro en plena Ou c'est un comunión, membre pleine communion, pero no anda como tal. mais on pas marcher Jean ça doit faire. Alabanza al Señor.
Lo vamos a ver ampliamente. Nous avons pour nous voir ça en pleinement. Si lo decimos, ahí está la puerta. Et si vous dites, là, mes potes là, Cuando cambies, les qui ont changé, vamos a hablar. nous allons parler, Tal vez puedes regresar. peut-être qu'on va retourner. Pero hay otros que dicen, Mais il y a d'autres qui disent, si él se va, s'il est allé, yo me voy con él. moi-même, je vais aller avec elle. ¿Y qué voy a decir? Et qui ça me dire? Paul Chale abre ambas puertas. Et frère Paul, ouvre porte là pour moi pilage. No uno solamente, ambas puertas. Ouvre plus porte encore, c'est pas un seul. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Para que no se den cuando van saliendo. Pour yo pas arrêter les qui ont pour aller. Porque si sacamos a alguien que se cayó y no se quiere arrepentir, Parce que esconde si su nous, pecado. si nous mettons un monde dehors qui tombe, qui cache péché, qui pas veut repentir, Y hay gente que quiere ir con esa persona. et puis si il y a un monde qui veut aller, c'est pas monde ça. Es porque Dios no trajo esas personas. C'est parce que bon Dieu pas traité avec monde ça. Y si es la mitad de la iglesia, C'est demi dans l'église là. ¡abre la puerta! Ouvre porte. ¡Alabanza al Señor! Prefiero llevar 4 al cielo Préférez nous aller avec 4 dans le ciel que se pierde toda la au lieu iglesia. que toute l'église là A perdue. su nombre la gloria. Adórale. Bendito sea Dios. Cristo vive. Amén. Y eso lo estoy diciendo para los miembros en plena comunión. Nous parlons ça pour membres pleine communion. No los hermanos que están llegando C'est pas pour frère ça qui fait qu'à privé. del mundo Qui sortent dans le monde con là. todas sus cosas. Avec toute bagaille liée. Amén. No, hay que ayudarlos. Non, nous devons aider. Pero que uno que ya es miembro en plena comunión. Mais il y a un monde qui déjà membre pleine Alabanza al communion. Señor. Amén, hermanos. No ando como debe ser. S'il pas marché, Jean ça doit Y faire. no reconoce. Il pas reconnaître, No puede estar aquí. il pas capable ici. Dice la palabra. Parole a dit Lo ça. vamos a ver el jueves. Nous pour nous voir ça Y jeudi. cuando Lot se apartó, Et puis l'autre final quitte lui, vino la gloria. la gloire descend. Dios habló a Abraham. Bon Dieu parlait avec Abraham. Dios le dice, Bon Dieu dit lui, ahora que Lot no está, pour y a l'autre parle encore. mira lo que tengo para ti. Regardez qui ça me gagne pour. ¿Qué te está deteniendo a usted en su vida, hermano? Qui ça qui kembe au frère dans la vie? Alabanza al Señor. Y Génesis 14, Genèse chapitre 14, Lot se fue l'autre allait, y él fue poniendo sus tiendas. là il mettait Kaeli. Amén, fue prosperando más Il y était más. prospéré plus de plus. La gente le reconocía, Mon yo te reconnaître lui, aunque no era mundano como ellos, même s'il pas monde même j'avais yo, pero Lot tenía plata mais l'autre te gagne l'argent. y la gente le Et respetaba. puis mon yo te respecté. Y se fue moviendo sus tiendas Et puis il allait commencer à déplacer tante lui. y hasta llegar a Sodoma. Jusqu'à ce que lui- Sodoma. Jusqu'à ce qu'il arrive dans Sodome. Amén. Sodoma y Gomorra. Sodome avec Gomorre. Nuestra hermana Marta, ¿qué era el pecado de Sodoma y Gomorra? Qui ça qui était péché dans la ville Sodome à Porque Gomorre? dice la palabra que eran contra Dios. Pour qui ça parole là dit était contre bon Dieu? Pa sombra ehene nang a peka na hasipika Siem- antombra Va contra chi è picata? e pika ko tabata adultério e homem com homem e mulher com mulher. Amém. Tabata tinha assim tanto maldade que Deus a decidir que ele vai destruir Sodoma com Gomorra com candela. Amén. Y no se mire más adelante en la Génesis 19. Et puis Amén. il va dans chapitre 19 on va voir ça. No solamente tem homosexualismo con lesbianismo. Non seulement te gagne homosexuel avec femme Y nada femme à femme, eran aún peores. mais il était plus mal. Porque toujours. ellas hacían su inmoralidad públicamente. Parce que tu qu'on fait immoralité wa publiquement. Y lo vamos a ver en Génesis On 19. va voir ça dans Genèse 19. Cuando Lot recibió algunos Dès visitantes que l'autre te recevoir quelques visiteurs y vino todo el pueblo et puis tout le peuple a venu públicamente, publiquement. sácanos esos hombres Yo dit mettez nom ça dehors pour nous. para ellos tener ese contacto íntimo con ellos públicamente. Et yo dit l'autre comme ça pour coucher avec moun ça yo Pues publiquement. eran muy perversos. Et puis ça te pervers en pile. Y allí, en medio de esta gente, Y pi- estaba Lot. C'est dans mi-temps moun ça yo l'autre. Después vino guerra Après guerre vini y los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados et roi Sodome avec tout alias se yo. enfrentaron a otros reyes. Yo fait face avec l'autre roi yo. Está en Génesis 14. Ça dans Genèse 14. Amén, hermanos. Y llevaron a Lot y todo ese grupo preso. Yo allé avec l'autre avec tout groupe là, yo al fermé en prison. Mira el versículo 11 de Génesis 14. Dans Genèse 14 verset 11 là, Dice,
y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Il dit dans verset 11 là, quand toi yo prend tout ça, yo joine dans Sodome à Gomorre à ta provision manger et puis y a le fait route yo. 12. 12. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, y moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Yo passe meilleur yo prend l'autre petit frère Abraham là, ensemble avec tout bien yo parce que c'est Sodome l'autre te rete. ¿Qué lección usted puede sacar de esto, hermanos? Qui les sont capable retirer dans bagay ça frère? ¿Por qué se apartó Lot? Pour qui ça l'autre te séparé? ¿Por qué escogió la llanura? Pour qui ça te choisi plein yo? ¿Qué me puede decir? Qui sont capable dire? ¿Por qué escogió Lot la llanura? Pour qui ça l'autre te choisi dans plein? Hermana Moza. Gloria al Señor. Dorku einanan tabata mustra próspero, tabata mustra bom. Él escoge Li choisi para riqueza, pour richesse, prosperidad. prospérité. Amén. No hay problema. Los cristianos también pueden ser prósperos Pas de problème, yo côté capable prospérer y bendecidos. et puis béni. Alabanza al Señor. Pero siempre tiene que ir Mais toujours doit aller conforme la palabra de Dios. selon la parole de Dieu. Dios en primer lugar. Bon Dieu dans première place. Alabanza al Señor. Pero él no pensó eso. Mais il pas penser ça. Él escogió Li choisi para ser famoso, pour les vin guérillation, para ser rico. pour le riche. ¿Y qué vemos aquí? Qui ça nous est là? Que tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra. Yo te prend toute richesse dans Sodome et Gomorre. Cuando acumulamos sin Dios en el asunto, Les que nous a empilé sans que bon Dieu pas dans affaires, corremos riesgo de perder todo. nous avons couru risque de perdre toute bagaille. ¿Están conmigo en esta mañana? Nous ensemble avec matin. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Tomaron toda la riqueza de Sodoma Yo prend toute richesse ville Sodome y de Gomorra et à Gomorre. y todas sus provisiones Toute provision yo. y se fueron. Et puis yo allé. Y Lot también era preso Et puis l'autre tout est comme prisonnier. y llevaron todos sus bienes. Yo allé avec tout bien yo. Uno escapó y vino a contarle a Abraham. Yon chapé li vin raconter Abraham. Yo imagino Moi imagine que los pastores de Lot, que domestique am lot yo, los que fueron con Lot, ça yo qui était allé avec lot yo, estaban yo prosperando, t'a prospéré. yendo bien con Tout ellos, bagay t'allait bien pour yo. aumentaban más. Yo t'a augmenté plus. Yo imagino que los criados de Abraham tal vez decían, Moi imagine domestique Abraham peut-être te dit, Lot escogió bien. l'autre est bien choisi. Mira cómo Dios le prosperó. Regardez comment bon Dieu prospéré li. Y nosotros aquí en este monte. Et puis nous même nous là à ce moment. Y yo imagino que los criados de Lot Moi decían, imagine domestique l'autre dit, Abraham exagera siempre. Abraham toujours exagéré. Mira aquí, Regardez là. aquí nada, estamos bien, Regardez nous bon là. todo va bien. Tout bagay va aller bien. Y somos más prosperados que Nous Abraham. prospérer plus qu'Abraham. No hay que exagerar. Pas de demasiado. exagérer. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Así a veces dicen muchos cristianos. C'est comme ça que des fois un pile chrétien dit. Pero aquí vemos que perdieron ¿qué? Mais là nous est qui ça? Todo. Yo te perdu toute bagaille. ¿Y dónde estaba Abraham? Côté qu'Abraham te, Firme il était ferme en su monte. sous monde là. Si agradamos a Dios, Si nous fait bon Dieu plaisir, nuestra bendición permanece. bénédiction à conserver. Y le dijo a Abraham, Et puis Abraham dit, Abraham tenía algunos aliados allí en el versículo dans 13, le verset 13 là, y con sus 318 criados, avec 318 hommes domestiques yo, él salió para libertar a Lot. il sorti pour la libérer Lot. Y cayó sobre ellos, versículo 15, de Dans noche, le verset 15, côté de tomber sur yo, los atacó yo attaqué yo con ayuda de sus aliados, avec aide monsieur qui était ensemble avec yo, versículo 16, verset 16, y recobró todos los bienes, il reprend encore tout bien yo. y también a Lot su pariente y sus bienes, Il prend même Lot tout neve li a tourner la caille. y a las mujeres y demás gente. Et puis madame li avec tout peuple là. Dígame usted, hermano. Ou même dis moi frère m'sem. Yo quiero que los que nunca hablan se atreven a hablar, ¿no? Moi vle pour ça qui pas jamais parler, prends chance parler. Amén. Dígame usted, Dis moi même, pon usted en los zapatos de Lot. mettez-vous dans soulier Lot. Y usted pasó por esa experiencia. Si vous passez dans expérience ça, Amén. Allí, siendo preso, là pendant ou là comme prisonnier, llevando preso vous pouvez aller avec une prison, con su mujer, madame ni, sus dos hijas, deux petites filles, yo, no sabían para dónde les ni llevaban par contre qui côté pour aller avec yo, y perdieron
todo. Yo perdu toute bagaille. Estaba allí caminando preso, Yo étais là marcher comme prisonnier, sin ninguna posición, sans aucune position, sin esperanza. sans espoir. Y de repente, Et puis sans attendre, tal vez en esa noche, peut-être à soir, porque Lot no sabía nada, peut-être l'autre pas de connaître, tal vez llorando, peut-être à crier, ¿qué va a pasar con nosotros qui ahora? ça peut passer avec nous kounia? ¿Qué no pasaba en la mente de Job y su familia, de Et Lot y su familia? qui ça qui est capable de passer dans la mémoire l'autre avec famille? Y Abraham le libera a usted. Et puis Abraham le libéré. ¿Qué haría usted Qui ça ou même capable de faire en esa experiencia? dans l'expérience ça? Ponte en los zapatos de Lot. ¿Qué haría usted? Mettez-vous dans le soulier l'autre. Qui sortait qu'a fait? Y de repente viene Abraham, nos libera. Et sans attendre, Abraham vient libérer. Aquí están tus bienes. Il dit, mais bien yo là. ¿Qué haría usted? Qui ça ou même ou t'a fait? ¿Quién? Porque las cosas que están escritas Parce que bagaille qui écrit, son para nosotros, ¿o c'est no? pour nous yo écrit. ¿Qué lección saca usted de esto? Qui leçon ou même ou était dans bagaille comme ça? ¿Qué haría usted? Hermana Dilia. Hermana Dilia. Amén. Muévete más para allá. Gloria a Jesús. ¿Qué haría usted, hermana Dilia? Le serviría ¿Servía a quién? o a Dios, ¿Y cómo? entregándome totalmente y haciendo su voluntad. ¿Y qué haría? Porque usted vivía en Sodoma y Gomorra. Et qui sortait capable de faire parce que No vous saliera de ese lugar, pastor. Amén, hermanos. Amen, sorti dans ville ça. Yo inmediatamente digo, Moi immédiatement, gracias, Padre. merci papa. Casi Presque pierdo todo. perdu toute bagaille. Mi libertad, Liberté moi, mis posiciones, position mio, dinero l'argent, y todo. Casi. presque perdu toute bagaille. Por la misericordia de Par Dios, miséricorde bon Dieu, Abraham me libera. Abraham libéré. Amén. Hay que pasar algo. Besoin de passer au Hay bagaille. una luz. Il y a une lumière. Hay que reflexionar. Besoin de réflexionner. No puedo seguir Ou así. pas capable de continuer comme ça. Yo hubiera tomado todos mis bienes Moi si j'étais capable de prendre tout bien mieux y salir et puis de me Sodoma y Gomorra. sortir dans la ville Sodome et Gomorrhe. Ir a otra parte. Aller dans une autre place, un autre Porque côté. había mucho lugar. ¿O no, hermanos? Parce que tu l'autre en pile l'autre côté. Pero él no hizo así. Mais lui-même il pas fait comme ça. Alabanza al Señor. Cuando un corazón se endurece, Les qui ont Kevin en direct, ya la palabra de Dios no tiene lugar allí. parole bon Dieu là, il pas de place dedans là encore. En el versículo 17, Dans verset 17, algo muy remarcable allí. il y a Amén. qui est très remarquable là. Abraham se encuentra con Melquisedec. Abraham rencontré avec un Melchisedec. ¿Cuándo se escucharon de Melquisedec? Combien qui t'en de parler de Melchisedec? Antes de hoy, ¿cuándo se escucharon de Melquisedec? ¿Nadie? Personne ne pas entendre de Melchisedec? 3 personas, ninguna persona más escuchó de Melquisedec. Ajá. El versículo 17 dice, Dans verset 17 là, il dit, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. après Abraham fin crasé que Dolaomé ensemble avec tout corps, avec tout l'autre roi qui te fait tête ensemble avec que Dolaomé yo, li tap tourné la caille, roi Sodome là vinn rencontrer dans fond Chavea qui relè fond Wato. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melchisedec même qui était roi pays Salem fait porter pain avec divin vini. Amén. Melquisedec, Melchisedec, rey de Salem roi Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. et puis qui était prêtre bon Dieu en haut dans le ciel là. Versículo 19. Verset 19. Y le bendijo diciendo, Li béni Abraham li dit, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, c'est pour bon Dieu qui en haut dans le ciel là béni ou. creador de los cielos y de la tierra. Lui même qui fait ciel là ak terre. Amén. Pues no era solamente Abraham que servía a Dios en ese tiempo. Et bien attends, ça n'est pas seulement Abraham qui t'a servi bon Dieu. Dios tenía también otro pueblo ahí, Bon Dieu te gagne un autre peuple là tout con un rey Melquisedec, avec un roi Melchisedec que era sacerdote de Dios. qui était prêtre bon Dieu. Amén.
Y le encontró a Abraham en el camino. Et puis il rencontre avec Abraham dans le chemin. Y le bendijo a Abraham. Il bénit Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Il dit c'est pour bon Dieu qui est dans le ciel là, lui-même bénit Abraham. Él conocía a Abraham. Il te connaît Abraham. O escuchó el testimonio de Ou Abraham. bien il entendait parler du témoignage d'Abraham. O Dios le habló de Ou Abraham. bien bon Dieu parlait avec d'Abraham. Que sabía que Abraham servía el mismo Dios que él servía. Il te connaît qu'Abraham te servait, même bon Dieu t'a servi. Y en el 20 dice, Dans verset 20 il dit, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. il dit, louange pour bon Dieu qui est en haut dans le ciel là, c'est lui-même qui t'a lagué l'ennemi ou yo nan men ou. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Après ça, Abraham bali yon dixième. Amén. El diezmo existía siempre, hermanos. Dîme te toujours existé, frère Samuel. Antes de la ley, Avant la loi, en la ley, dans la loi, después de la ley. après la loi. El diezmo no es de usted. La dîme c'est pas ou El même, diezmo es de Dios. mais la dîme c'est pour bon Dieu. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham te ba yon dixième dans toute bagaille. Pagó sus diezmos allí. Il paye 10 millions là. ¿Y usted? Et ou même, ¿Qué hace con los diezmos? qui s'offre avec 10 Gloria mois? a Jesús. Melquisedec, Melchisedec, el nombre Melquisedec et non Melchisedec, significa rey de justicia. il veut dire roi de la justice. Amén. Melquisedec significa rey de justicia. Melchisedec veut dire roi justice. También significa rey justo, Il représente, il veut dire tout roi juste, rey de paz. roi de la paix, Hermana Ubandi puede leer Hebreos 7:2. Rey de paz, roi de paix. el cual a la vez de ser un nombre personal, Lui-même qui c'est un homme personnel, era también un título, lui c'est un titre. pues Melquisedec Eh bien, Melchisedec, era el nombre del rey, c'était un homme de roi, pero era un título mais también c'était un titre que se daba qui te baille. a los que gobernaban la ciudad cananea llamada Salem. Dans le monde qui t'a gouverné en ville cananéenne, Salem. Pues la ciudad Salem, Eh bien, en ville Salem, los reyes se le llamaban Melquisedec, roi yo qui te relé Melchisedec, pero este rey su nombre también era Melquisedec. mais nom ça tout non li c'était Melchisedec. Vemos que 6 siglos más tarde, Nous allons voir 6 siècles plus los tard, israelitas pelearon contra los cananeos Israélites yo te goumé contre Cananéo y derrotaron otro rey de esa ciudad, et puis yo te fait perdre tout roi l'autre ville yo, del reino Salem. du royaume Salem là. Ese rey aquel entonces llamaba Adonisedec, Eh bien, c'est roi ça qui te relé eh bien Adonisedec, que significaba el Señor es justo. qui te voulait dire Seigneur juste. Amén. Nuestra hermana Moza puede leer Salmos 110:4. ¿Qué dice 110:4? ¿Qué dice Hebreos 7:2? A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Amén, hermanos. Amen. En Hebreos 7:2. Dans Hébreux 7 verset 2. Abraham le dio todos los diezmos. Abraham te baille toute la dîme. Salmo 110:4, hermana Moza. Deus. Senhor ahura e lo não arrependi. Bota um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Amén, hermanos. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Jésus est prêtre là selon l'ordre Melchisedec. Y se encuentra muy poco escrito de Melquisedec en la Biblia. Aujourd'hui, ça moins écrit de Melchisedec dans la Bible. Amén, hermanos. Melquisedec es un tipo del Mesías. Melchisedec c'est un type de Messie. En casa usted puede leer Hebreos 7 completamente. Dans Caillou capable lire livre Hébreux chapitre 7 complètement. Ahí se compara Cristo con Melquisedec. Et c'est là qu'on parle Jésus-Christ avec Melchisedec. Y se explica que Jesús era un rey conforme al orden de Melquisedec. Et puis il expliquait là que Jésus c'était un roi selon l'ordre Melchisedec. Porque Melquisedec era rey y sacerdote. Parce que Melchisedec c'était un roi et puis tout il était prêtre. Pero los levitas eran solamente sacerdotes. Mais les Lévites étaient seulement prêtres. Y Jesús que vino, Et puis Jésus qui vient, no del tribu de Leví, il n'est pas sorti dans la branche Lévi, era no del tribu de Leví, il n'est pas branche Lévi, era rey y il sacerdote. était roi et puis un prêtre. Según el orden de Melquisedec. Selon l'ordre Melchisedec, Amén. Melquisedec no era un ángel ni una persona sobrenatural. Melchisedec c'est pas ni un ange ni un monde
sur la nature. Fue un rey sacerdote cananeo, C'était un roi des Cananéens. pero él creía en Jehová, Mais il était quoi dans Jéhovah? el Dios altísimo, Bon Dieu qui en haut. y él servía a Dios. Il t'a servi bon Dieu. Por eso Abraham C'est peut-être ça Abraham, le pagó los diezmos de todo, il était qu'on paye la dîme pour toute bagaille. porque él era sacerdote. Parce qu'il était un prêtre. Y Abraham, alguien le enseñó eso, Abraham, il a enseigné ça. que hay que dar el Il diezmo. doit payer la dîme. Amén, hermanos. Cuando el autor de Hebreos dice Les qui écrivait Hébreu a dit, que era sin padre, lui sans papa, sin madre, sans maman, sin genealogía, sans généalogie, se refiere a que no se escribió nada de eso, il réfère dans le monde qui pas écrit rien dans ça. ni de su muerte. Ni même pour la mort. Se sabe muy poco del Il Melquisedec, était connu un petit crasse de Melchisedec, de su origen. de origine. Amén. En ese sentido, Et bien dans ce sens ça, parece a Jesús, el Hijo de il Dios, semblait que Jésus, petit bon Dieu, cuya existencia y ministerio sacerdotal, a existence en Melchisedec, ça c'est sacrificateur, corresponde a los cielos y la eternidad. qui correspond avec ciel et l'éternité. El orden de Melquisedec. Eh bien, l'ordre Melchisedec, Amén. Hebreos 6:20. dans Hébreu 6, verset 20, Amén. Nuestra hermana Sara lo puede leer. Hebreos 6:20. El orden de Melquisedec l'ordre Melchisedec, consiste en que era il sacerdote consistait qu'il était sacrificateur, y rey al mismo tiempo, et puis il était roi en même temps. no como los sacerdotes del orden levítico. C'est pas tant que prêtre Lévitique. Amén. Hebreos 6:20, ¿qué dice? Hébreu 6, 20, qui ça le dit? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Mire, hermanos, Regardez, frère Samuel. eso es muy importante para que usted entienda. C'est très important pour connaître. Y para entender también por qué los levitas Et puis pour nous comprendre tout, pour qui ça Lévi yo, no aceptaron a Jesús. yo pas accepté Jésus. Los levitas eran los sacerdotes. Lévi yo qui était prêtre, Ellos eran los que enseñaban la ley. c'est eux même qui étaient enseigné la loi. Ellos eran los que preparaban los sacrificios. C'est eux même qui étaient préparé sacrifice. Pero ahora viene uno. Quand il y a venu une, Si hubieran estudiado la palabra, lo hubieran entendido, sí. c'est qu'on va étudier parole là, qu'on va comprendre oui. Pero ahora viene uno Mais quand il y a une qui vient, que no es del tribu de Leví. qui pas sorti dans branche Lévi, ¿Pero de cuál tribu era? mais dans qui branche il sorti? Hermana Maribel, ¿de cuál tribu era Jesús? Una vez más, no le entendí, una vez más. Usa el micrófono. De la tribu de Judá. Amén. Amen. Siempre los levitas eran encargados con el sacrificio. Lévi est toujours en charge avec sacrifice. Ahora viene uno del tribu de Judá Quand il y a une qui vient dans branche Juda, a decir que yo soy el Mesías. il dit que moi c'est Messia. Yo soy el sumo sacerdote. Moi c'est grand prêtre là. Y dice, no según el orden de los levitas, Il dit c'est pas selon l'ordre Lévi, pero según el orden de Melquisedec, mais selon l'ordre Melchisedec là, que era rey y qui était sacerdote. roi et puis prêtre. Amén, hermanos. Y si uno no estudió su palabra en ese tiempo, Si on ne parle pas de parole dans temps ça, no podía entender on eso. peut pas comprendre ça. Aparte que los levitas no querían entregar su posición, À partir que Lévi pas voulu remettre position yo, era extraño para ellos. ça était un petit genre étrange pour eux. Era rey de Salem Il était roi Salem y sacerdote del Dios et Altísimo. puis prêtre bon Dieu en roi. Versículo 18 lo dice. Verset 18 là, il dit ça. El nombre Salem significa Et puis non Salem signifie lugar seguro. une place qui est assurée, Salem significa lugar une seguro. place qui est sûre et certaine. Jueces 19:10. Juge 19, verset 10. Nuestra hermana Tabita le puede leer. Y 2 Samuel 5, 6 hasta el 10. Nuestra hermana Surgey lo puede leer. El nombre Jueces 19, 10 Tabita y 2 Samuel 5, 6 al 10, hermana Surgey. Pues Salem significa lugar seguro, Eh bien, Salem veut dire une place qui l'a assurée, lugar de paz. une place de paix. Amén. Este lugar un tiempo se llamó Urusalim. Eh bien, côté ça, ils ont enterré Oulu Salim. En esta ciudad cananea Dans la ville cananéenne, está el monte Moría, côté que mon Moriate, donde Abraham quiso sacrificar a su hijo. côté que Abraham te voulait sacrifier petit lia. Amén. Y la ciudad Salem más tarde se llama
Jebús. Et puis après, ville Salem, relé Jebus. Jueces 19:10. ¿Qué dice? Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino Jueces 19:10. 19:10, ¿sí? Jueces. ¿Quién la tiene? Jueces, ¿Ok? ¿Sí que se va ahí? jueces. Sí, jueces. 19:10. Sí. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebú, que es Jerusalén, con su par de asno ensillados y su concubina. Amén. Jueces 19:10. Hasta ahí. Amen. Pues ese lugar se llamaba Jebús. Eh bien, place ça, côté qui relé Jeboua. Y después que David lo capturó, Après, David est capturé. lo convierte en Jerusalén. Il convertit dans Jérusalem. 2 Samuel 5:6 hasta el 10. 2 Samuel 5. Hermana Surgey. Entonces marchó el rey con los hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo: Tú no estarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fuerza de Sión, a la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no estarán en la casa. 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde el Nilo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Entonces ese lugar después se llama Jerusalén. Eh bien, place ça, après, tu relé Jérusalem. Pues esto es lo que se sabe de Melquisedec, Eh bien, c'est ça qui connaît de Melchisedec. rey de Salem, Roi Salem, que era sacerdote qui était un prêtre. y que era rey. Et puis, il était roi. Tout. Y Abraham le encontró en el camino Abraham rencontré avec le chemin. después de la victoria que Dios le dio. Après victoire, bon Dieu balia. Y comprende bien, amén. Comprenez-moi bien, amen. Dios llama a Abraham para ir a la tierra de Canaán, Bon Dieu, il Abraham pour aller dans la terre Canaan. pero ya Dios tenía una ciudad, Mais bon Dieu, tu as une ville, un lugar un côté, donde conocían a Dios. côté que bon Dieu te connaît. Amén. No somos los únicos, hermanos. Nous pas unique, frère Samuel. Hay iglesias que predican que son los únicos. Il y a l'église qui prêche, il dit nous unique. Elías pensó que era el único. Élie, tu pensais que c'est lui-même celle qui te gagne. Y al final Dios dijo a Elías, Et puis à la fin, bon Dieu dit Élie, yo tengo 7,000 que no han doblado rodillas moi a j'ai Baal. 7,000 qui va mettre à genoux devant Baal. Pero Dios le place. Mais bon Dieu mette, Dios necesita que sus hijos bon Dieu besoin que pour petit Léo le sirven bajo cierta cobertura. recevoir en bas une série de couvertures. La cobertura de la iglesia. Couverture l'église. Hay más denominaciones. Il y a plus de domination. Pero Dios le trajo a usted. Mais bon Dieu finit avec vous. Porque Dios le quiere usar a usted bajo esa cobertura. Parce que bon Dieu veut utiliser en bas couverture ça. Los tiempos de Sansón pasaron. Tant Samson yo passé. Ahora Dios ha establecido la iglesia. On a bon Dieu établi Y l'église. Dios dio a la iglesia la autoridad. Et puis bon Dieu baille l'église autorité. Y Dios dio a la iglesia los ministerios. Et puis bon Dieu baille l'église ministère. El ministerio no es más que la iglesia. Ministère pas plus que l'église. Amén. El pastorado no es más que la iglesia. Et service pasteur pas plus que l'église. Efesios 4:11 dice Ephésiens 4:11 le dit. que Dios dio los ministerios a la iglesia. Bon Dieu baille ministère dans l'église. Amén, hermanos. Y Dios quiere que usted esté bajo esa Et puis cobertura. bon Dieu voulait pour en bas couverture No es ça. por casualidad. C'est pas pour casualité. Usted se perdió y llegó acá. Ou perdu pour arriver là. Dios está en el asunto. Bon Dieu dans les affaires. Dios quiere hacer algo con tu Bon vida. Dieu veut faire un bagage avec vous. Bajo esa En bas cobertura. couverture ça. Estudia la palabra de Dios. Étudiez parole bon Dieu. Busca a Dios. Cherchez bon Y Dieu. Dios se va a revelar a usted. Bon Dieu va révéler au lit para là-dedans. alabar al Señor. Pues Dios sacó a Abraham de allá de Ur de los Caldeos. Et puis bon Dieu a été Abraham dans Ur Caldé. Pero ya en Canaán Dios tenía Mais bon dans Canaan bon Dieu a te gagne. Melquisedec. Melchisedec. Y esa ciudad Et ville ça que conocía a Dios. qui te gagne connaît pour bon Dieu. A su nombre la gloria.
Y después del versículo 21 de Génesis 14, Dans Genèse 14, verset 21, y vamos terminando. nous pourrons terminer. Amén, hermano Paul Charles puede decir a los maestros. Viene el rey de Sodoma. Et puis, roi Sodome vini. Amén. Y Abraham le dice, Abraham dit, en el versículo 21, dans verset 21, dame las personas ou met ban moi tout moun yo, y toma para ti los bienes. et puis prend bien yo pour. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, Abraham répond au roi Sodome là. he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Il dit, moi fais serment devant le Seigneur. Versículo 23, Verset 23. que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Moi pas prendre rien dans ça qui pour li te mettre yon ti morceau fil. Para que usted no diga, yo enriquecí a Abraham. Comme ça ou pas jamais qu'a dit c'est ou même qui fait Abraham riche. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, 24, La 24. y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Dit dans 24 là, moi pas besoin rien pour tête pam, mais m'a accepté ça moun moi yo te manger ensemble avec portion qui pour moun qui te acheté avec yo. Y aquí vamos a terminar, amén. Pero mira algo importante aquí, hermanos, Regardez un important la famille. que podemos aprender de esto. Nous capable apprendre de ça. Viene Melquisedec, Et Melchisedec vini, Abraham le da los diezmos. Abraham bay la dîme. Después viene el rey de Sodoma Et puis après roi Sodome y vini, dice, dame las personas il dit ba moun moi yo. y quédate con todo el dinero. Il dit ba moun yo était avec tout l'argent. Abraham le dijo, no, Abraham dit non. yo no quiero nada de usted. Moi pas vle rien dans main. ¿Por qué usted cree que Abraham no aceptó nada de ese rey? Pour qui ça croit que Abraham pas accepté rien dans main roi ça? Hermano Juan de Dios, alabanza. ¿Le vio usted mover su boca ahí? No se está alabando o no contesta. Porque Después, ajá. Abraham sabía la depravación que había en Sodoma y Gomorra. Amén, hermana Surgey. Porque todo lo que le estaba ofreciendo era mal habido. Amén. Amén, hermanos. Amen. No todo dinero, C'est pas tout l'argent, no toda bendición c'est pas toute bénédiction es bendición de arriba. qui sortit en l'air. Amén, hermanos. No todo lo que nos ofrecen C'est pas tout ça yo offri nous. tenemos que aceptar. Nous devons accepter. Amén, hermanos. Si alguien, usted sabe, Si on nous reconnaît, que ganó su dinero moun ça li gagner l'argent vendiendo droga pendant tap vendre drogue. y te dice, Et puis il dit oh, tengo un diezmo para tu iglesia. moi qui on dîme pour l'église oa. Amén. Y usted sabe Et puis ou compte ça. que es dinero de droga. Et l'argent ça c'est l'argent de Mire, drogue. estoy seguro que mi pastor no lo va a aceptar, Et au besoin dire moi sûr certain parce que pas accepter. pero lo voy a llevar por si acaso. Mais me aller avec les 12 gens pour si. Amén. Y usted me dice, pastor, Si vous dites moi pasteur, el varón de droga, homme no el varón de dolores, amén. homme drogue là. El varón de droga le manda esta ofrenda. Homme drogue là, garçon drogue là, ils vont y offrir ça. Dele gracias. Et puis il m'a dit, dis-lui Pero merci. no aceptamos dinero inmundo. Mais nous pas accepter l'argent Amén, hermanos. Aunque tal vez están casi para quitar la iglesia porque no hemos pagado la hipoteca. Même si peut-être presque arrêter l'église, mettre le dehors parce que nous pas payer hypothèque. Ese dinero no es de Dios. L'argent ça pas sorti dans bon Dieu. No podemos aceptarlo. Nous pas accepter. Y Abraham no lo aceptó. Abraham pas accepter. Pero hay cristianos que sí Mais aceptan. les chrétiens oui qui acceptent. Todo lo que viene para ellos Tout es de ça qui Dios. vient pour eux même sorti dans bon Dieu. No es verdad. C'est pas vrai. Dios no bendice Bon Dieu pas béni. de tal De manera tellement que façon comme ça. usted no puede servir a Puis ou Dios. même pour pas servir bon Dieu. No es Dios. Ça c'est pas bon Dieu. Amén, hermanos. Cuando Dios bendice, Les que bon Dieu béni, es para servirle c'est mejor, pour servir plus bien. para un propósito, Pour un but. para llegar a una vida Pour mejor, vivre dans une vie plus no meilleure. para perder las bendiciones C'est pas de Dios, pour perdre des bénédictions bon Dieu. no para perder el contacto con C'est pas pour Dios. perdre contact avec bon Dieu. Amén, hermanos. Abraham no aceptó. Abraham pas accepté. Quédate con tu cosa. Rester avec les affaires yo. Solamente lo que comieron mis hombres, Seulement ça que mon yo t'a mangé el obrero es digno de su salario. parce que yon ouvrier li digne de salaire li. Pero había gente sí que aceptaron. Mais te gen moun qui t'a accepté. Amén. El versículo 24. Dans verset 24 là, Aner, Escol y Mamre. il dit école avec membre Amén. Aner también hay tres. ¿No tienes tres ahí? année. Sí, Ané. Y en el versículo 13 Dans verset 13, dice allí il dit là, que Abraham tenía aliados. Abraham te gen monsieur ensemble avec. Amén. Si usted lo puede leer, Si vous capable lire,
y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, Et puis, il y a une qui vient échapper, qui vient annoncer à Abraham. que habitaba en el Sinar de Mamre, el amorreo, Il dit qu'il vient annoncer, monsieur, qui sont dans Mamrea, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. c'était frère Eshcol et Ané. Tous les messieurs Sayo t'es passé contrat avec Abraham. Y ellos fueron con Ils Abraham étaient allés avec Abraham a rescatar a Lot. à échapper Lot. Ellos sí tomaron parte. Yo même, yo prends un parti. Abraham dice, Je dis Abraham, Abraham habla para usted, no habla para mí. Abraham, parlez pour toi, parlez pour moi. Si no quieres Abraham, Si vous parlez d'Abraham, es usted con sus cosas de religión. ça c'est vous même avec les affaires religion yo. Pero da a nosotros y danos. Mais nous-mêmes, nous voulons. Amén, hermanos. Así hay cosas que cristianos que no lo aceptan, C'est comme ça que bagaille que les chrétiens pas accepté. otros cristianos lo Et puis tragan, l'autre chrétien, il va lo toman. Il prend. Alabanza al Señor. ¿Cuándo me la para el Señor? Amén, hermanos. Y la próxima semana vamos a seguir. Semaine prochaine, nous allons continuer. Que Dios promete a Abraham un hijo. Que bon Dieu promette à Abraham un petit. Lee los capítulos que están por delante. Lire tout le chapitre devant yo. Pregunten esta mañana. Question pour matin. ¿Entendieron? Hermana María Ángela. Pastor, se nós vai nem flashback. Mas caminho botar mirar é um de 9 com su 3 e 1. Es un día. 9 com su 3 e 1. Ajá. Que men se se der casa ali fora de é sunan de cam. Pastor, e não de nan de canal. Sí, Melquisedec estaba viva. Pregunta de María Ángela es si Melquisedec es descendiente de Cam. Question c'est Marie-Angela, est-ce que Melchizedek c'est descendant Cam? No se dice allí. Il pas dit là. Se sabe muy poco. On t'y crasse. Pero sí se dice que vivía en Canaán. Mais il dit il était habité dans Canaan. Amén. Es una pregunta muy buena. C'est une bonne question. Agora, que men é sunan de Sem, estava da cristiano, pero de outra tribo não também tá cristiano. Amén. Gloria a Jesús. Lo que podemos concluir aquí, ça nous capable conclure là, amén, que Abraham era de aquí, de Sem, Abraham de Sem, era salvo, il était sauvé, y había una ciudad, Salem, il y a une ville, Salem, donde servía a Dios. côté servi bon Dieu. Seguro al rey también servía a Dios. Et si c'était un roi, tout a servi bon Dieu. Si había más, no sabemos. Si tu as plus, nous pas connaît. Porque todos parce que tout ça yo conocían a Dios. Yo te con bon Dieu. Cuando fueron esparcidos, c'est là que yo gaé, se desviaron. Yo dévié. Pero aquí Dios nos da una información de Melquisedec. Mais là, bon Dieu donne une information de Melchizedek. Que vivía en Canaán. Que él était habité dans Canaan. Que era la ciudad, el lugar donde el hijo Canaán de Cam, ellos fundaron ese lugar. Côté que ville ça, c'est petit Cam qui était construit place ça. Dios no tiene ninguna raza enemiga. Bon Dieu pas aucun race l'ennemi. Dios sacó los cananitas. Bon Dieu ouete tout cananite yo. Porque sus pecados eran demasiados. Parce que péché était trop. Y después vamos a ver también. Après nous allons voir tout. Cuando Dios lleva a su pueblo Israel a poseer esa tierra. Les que bon Dieu avait peuple pour aller prendre terre, à rentrer dans terre. Y Dios le dice a ellos. Bon Dieu dit yo. No porque ustedes son mejor que ellos. C'est pas parce que vous plus bon peuple que l'autre peuple yo. Y Dios le dice no por su justicia. Bon Dieu c'est pas pour justice. Porque es regalo de Dios. Parce que c'est cadeau bon Dieu. Pero ese pueblo han pecado tanto. Mais peuple ça a tellement fait péché que la tierra le está expulsando. Te a commencé à repousser, gaé. Segundo, deuxièmement, he prometido a Abraham. Bon Dieu te promet à Abraham. Y por eso, c'est peut-être ça, ustedes entran a poseer. Pour rentrer pour posséder. Amén. ¿Va a contestar una pregunta? ¿Qué más? ¿Hay más preguntas en esta mañana? ¿Alguna question matin? Alabanza al Señor. Mucho tiempo pasa. ¿No hay más preguntas, remarques? ¿Alguna question encore ou bien une suggestion? Hermana. Pastora, para pedir Estado Jebus com a Jerusalém. Tanto que o pastora para pedir Salem. Tem uma conexão, o pastor te quer dizer, mostra que a cidade a Jerusalém. Tem uma conexão com Salem, com Jebus. Sim. Não compreende assim. El lugar, alabanza al Señor, el lugar que ainda Melquisedec estava viva. Et côté Melchizedek était habité, hein? Ya, esse estava da Jebus. C'est ça qui était Jébus. Amém.
Y después de ir a Jerusalén. Et puis après, il vient à Jérusalem. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Amém? Que mais? Para você tocante de sacerdócio de Melquisedec, lesa Hebreus 7. Si vous avez besoin de connaître des sacrificateurs Melchisedec, lis Hébreux 7. Que está comparar sacerdócio de Jesus lui ressembler avec le sacrificateur de Jésus et Melchisedec. A procedência de Jesus também é algo para opinião estranho. Eh bien, pour ça faire Jésus, c'est un bagage qui est très très étrange. Quem está sutata? Qui est-ce qui était papal? Não está José. C'est pas Joseph. Espírito Santo vem riba de. C'est bon Dieu descend sur lui. Gente que não tem fé, quer coisa. Amém. Não la foi para bagage ça. Alabanza al Senhor. Mais pergunta ainda? Une question encore matin? Mais remarque, não tem vergonha. Ou pas besoin de honte, si vous avez quelques remarques ou bien suggestions. Lá nós vamos para então vamos agradecer a Deus. A nous lever camper pour nous dire bon Dieu merci matin. Para sua palavra. Amém. Alabanza a Jesus. Deus está bota grande, bota precioso, bota maravilhoso, Senhor. Padre Celestial, nos agradecemos imensamente, mi Dios, por palabra omeíta, Señor. Oh Dios de la gloria, por palabra asalia omeíta, un día más, Padre Santo. Tata, cada de nós aqui de mirei, a escutar, a compreender, Jehová. Oh Deus, como ayudante, Padre Santo, poner por palabra em prática, Deus mío. Oh Deus, prospera por palabra, Jehová omeíta, Tata, de cada coração, mirei. Oh Deus, cuida por pueblo, Padre Santo, para nos prosseguir para adiante, Padre Santo. Ajuda nós, mirei, para nós obedecer por palabra, Tata, para nós escutar por voz, Padre amado, Deus mío. Una que nos passa para a glória, para nós poder dar bom testemunho para a glória. Tata, me agradecido, Deus mío. Eu danke, Jeová, em nome de Jesus. Sim, Amém. Senhor. Nós adoramos, Senhor. Estamos na alabanza a Jesus, aleluia. Será alabanza ao Senhor. E E adorar, Senhor, a minha Oh, alabanza a Jesus. Sua palavra está viva e eficaz. Sua palavra está toca. Sua palavra de uma vida, aleluia. Alto adorar, Senhor. Deus bota grande e maravilhoso. Nós te adoramos e Oh Deus, bota precioso. Prospera a palavra. Prospera a palavra. A palavra viva em cada coração. Uma vida na boa igreja. Uma vida na boa chuna, Deus mío. Toque coração na minha vida. Oh, igreja, adora Senhor. Oh, nós te adoramos, Jesus. Oh, nós te adoramos, Jesus. Oh, minha alma te alabado, Senhor. Alma minha, alaba, Senhor. Alma minha, alaba, Senhor. Espírito adora, Senhor. Oh, Deus, bendecimos o pueblo. Bendecimos a igreja. Sana boa igreja. Llena boa igreja. Toca boa igreja. Oh, Deus mío, aleluia. Oh, me inter nos adoramos, Senhor. Adoré. Adoré su nombre. Adoré gloria. Oh, bota grande. Fortalecer, Senhor. Fortalecer o pueblo. Fortalecer o Juna. Em nome de Jesus. Interrogamos, Senhor, oh Deus. Oh, sana boa igreja. Fisicamente. Espiritualmente. Oh, toque sum, Senhor. Oh, conhecer prova e luta de cada romano. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, na nome de glória. La nostra orazione è mente, alleluia. Nous faisons prier matin. Nos ma Micheline passa para delante. Amém. Bendito seja o Senhor. Saint Micheline passe devant. A palavra de Deus está bisa. Parole bon Dieu dit. Ribe enfermo não botar mão. Se monde malade nous va mettre main. E não guardo sanar. Et puis on va guérir. Nós somos sofrendo de quebrando de saúde. Et c'est non malade matin. Ba ora para Deus assumir milagre. Nous allons prier bon Dieu font miracle. Amém. Vamos orar por nossa irmã Mercedes também. Nous allons prier pour cette Mercedes. Que Deus toque. Pour bon Dieu toucher. Alabanza Jesus. Alléluia. Esse açúcar, amém. E quando creem que Deus sana? Combien qui croient que bon Dieu guérit? Quando creem que Deus está sana? Combien qui croient bon Dieu a guéri? Amém. Ribe cruz de Calvário. Sur quoi Calvaire? Deme su roseia. Même sauf ça. Ora la bisa. Là qu'il dit. Tá accompli. Ça accompli. Deme su roseia. Même sauf ça. Deme su palavra. Même parole ça. Ela toma nos picanan. Prend péché nous. Ela toma nos enfermedade. Ele prend maladie nous. Ele tá accompli. Dit ça accompli. Va vencer. Picata perdonada. Papa pardonné. Enfermedade sanada. Maladie a guéri. De llaga de Jesus. Non, malign Jésus. Oh Dios. Alléluia. Clama iglesia, clama bebida. Relais l'église. Bueno, está cansado por. Aleluia. Capable. Senhor, não vai. Alabanza al Senhor desde aquí.
Señala. Su presença está aqui, né? Presença sim. Su poder sanador está aqui, Pouvoir né? guérison là. Olha, em nome de Jesus. Não, Jesus. Em nome de Jesus. Clama, igreja. Relais l'église. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Me dá ordem sanidade. La de culpa que nós. Em nome de Jesus. Me dá ordenado. Que autoridade não dá. Para que culpa que nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos terminando con la palabra de Dios. Reconocer la palabra de Dios. Hágalo. Esto que está en el nombre de Jesús. Dolor, abandona la culpa. En nombre de Jesús. Ordena sanidad. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Adora a Dios, gloria. Adora a Dios, aplauso, aleluya. Acclamez pour le Seigneur. Alabanza a Jesús para siempre, aleluya. Del nombre de Jesús, Padre. Nada imposible, Pablo, Dios mío. Oh, me te reprende su aquí. Me te ordene normalizar. Del nombre de Jesús. O poder sanador flui de vida aquí. Del nombre de Jesús. Da maldicionar a enfermedade aqui. Me está ordenar para abandonar a culpa aqui. Para meio de llaga em Cristo Jesus, me está ordenar sanidade. De nome de Jesus. Me pronuncia boa palavra. Boa palavra viva. Pode ir bem enfermo na lobutamã. E na lo sana. É señal aqui. Los sigues na cuquere. De nome de Jesus, me está botando minha mão riba bo. E ordenar sanidade. Sucula galos. Normalizar. De nome de Jesus. Dele a Dios gracias en esta mañana. Dis Dieu merci matin. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. A tu nombre sea la Au nom gloria. c'est la gloire. Gracias, Dios mío. Merci, bon Dieu. Amém. Deus bendiga meu irmão Bon Dieu bénit frère Posita. Maxime Kwabishita. Nós vamos Axel conosco. Amen. Glória a Jesus. Nós temos um visitante a Romeita, nós avons visité matin. Son nombre está Lamil Charles. Non, lui c'est Lamil Charlie. Hermano, nosso irmão Joel. Quando tem bom a Romeita. Bienvenue dans Caille Bon Dieu matin. Amen. Alabanza a Jesus. Glória a Deus.